Nakon skoro 4 sata evo nas do Macole. Pit stop. Evo ga, on jede. Čekaj malo, treći sendvič. 4 sata vožnje. Skoro. Izjeo već sve. Krenuli s Macole i stali. Stojimo. Do Svetog Roka još 30 km, ja ne znam hoće ovako biti do Svetog Roka, ovo je smiješno. Odlučili smo ići vani na Udbini, pa ćemo vidjeti koji ćemo putem dalje. Ovo je neki čisti seoski put. Sad se opet uključujemo na autoput na Svetom Roku. Sad ja mislim točno prije tunela. Mi smo ovo dobro napravili, jer smo tu izašli točno prije Svetog Roka. Stigli smo, neka godišnji počne. Tu smo parkirali i ovo tu je naš Black Pearl. I ono što je turbo zabavno, soba je na 3. katu. Srećom, dječarac jedan nam je pomogao sa većinom stvari, tako da će moja Lidija manji dio podnijeti. Mi smo okovano soba 34 Lidija, jel? Ovo 35. Jel ide mišu? Ali da ne mi mislili da ne nosim i ja, evo, gledaj, sad sam. Uglavnom Lidija je razočarana smještajem, a bome i ja. Na prvu ruku zle očeno. Ovo je kupovničica neka. Evo, to je kupovničica. A, dobili smo labude na krevetu. Jako dobro. Hrpu jastuka. Samo da se skipam. Tu je nešto što glumi kuhinju. I ovdje imamo terasu, barem nešto. Evo ga. Terasa je klima. Klima koja puše žestoko, ali dobro. Evo ga. Ovo je tisno. Ovo je tisno u sumrak. I ovo je naš balkončić. Tamo je murter preko puta. Tamo idemo negdje. Lidiju boli zubići, pa teško ide. Izvolite, Lidija. Izvolite. Samo za gospodin Kikija. Žernovski makaroni. Da. To je ti neka teletina, jel? To je junetina. Junetina, dobro. Ali kuhana jako dugo i jako sporo. Onda je mekano. Mekano kod uže. Kod uže. Evo Mici tamo, ide po auto. A Mikić čeka negdje tamo traga na prvom gatu. I vrijeme je da počne drugi dan godišnjeg. Ili prvi, ne znam. Sinoć smo stigli, drugi dan. Pa ne si Mišu? Kam idemo? Turizam. Turizam. Evo ga, tamo idemo. Hello my neighbors! Pa gdje ste? Ovaj čamac je veći uživo nego na slikama. Kako se penje na njega uopće? Tu. Daj samo stvari. Ovo je malo, ovo je malo. Pa gdje si lijepo to mala? Pa da. Mišu, kako ti sviđa čamac, Mišu? Lijepi čamac. Lijepi čamac. Ne treba mu veći. Nikako. Sve ima nutra. Kad idemo nazad onda ćemo. Evo ga kabina jebać. Evo ga još jedna jebać. I imaš i kupala. To ti je kupaona. Evo, tu smo.
Evo te mini kaj. Na kornatima. Opa, bravo Medo. Micek, kak je Micek? Je hladno? Osvježavajući. Osvježavajuće, je? To je bilo najbolje. Treba plivat, kaj. Leptiriću, pogledaj kako lepo gleda. Leptiriću, vidi haljinicu, gledaj. Leptiriću moj. Šta kažeš Mirza na ovu haljinicu, a? Top. Znači, ovo tu je sad Piškera. Jedina marina na Kornatima. Ilija, ovo ti je Piškera, si to bila? Jesam, sjećam se. Sjećaš se? Počekali da nam dođu popraviti brod da možemo pristati. Tu idemo, Bora Robinson. To je. Jesi ovdje? Može. Medo, ti ideš napred dodati prednji korpus. Znači ovo se zove Brulje na velikom kornatu. I tu gore idemo jesti. Evo ga, tu gore. Parkirali smo tu. Evo nas. Sad ćemo prošijati po Bruljama. Nema Bog za što za gledat, ali to što ima ćemo vidjeti. Ovo će biti sad zabavno snimat. Kad moja Mici krene preko ovog mostića. Hoćeš rukom, Leptiriću moj? Neću. Eto reci da imaš nesposobno. Jao, Leptiriću moj, sad si mi iznenadila. A dobro, vidi ovu, molim ti. Ova kao da hoda po pisti, bol ti, ali nije. Ja uzeo kameru da snimim neki pad spektakularni kad ovo ništa. Kaže mi tu čovjek da je ovo najveće mjesto na Kornatima, da više od ovoga vidjeti nećemo. Eto. Evo, našli barket. 10 eura grožđe. 10 eura grožđe. Evo, idemo vidjeti šta ima. Vidimo što ima. Vidite šta ima, Marko. A svašta nešto? Svašta nešto? Ovo stavite mog salat. A poslije ručka ćeš vidjeti. Jo, tu ima i slatkih nekih džinđi, vidi. O, ćemo kupiti sve. Evo, malo za podzub. Evo, krupića. Sad smo malo prije ribicu odabirali, pa dok ribica ne dođe, malo za podzub. Evo ga, branci veliki stiga. Savladali smo ribicu, sve smo pojeli, nije ostalo za bačke. Čiji je pas? Od Mimice pas. Pije vino ko stekla, nije. Pa logično. Dobro slika je. Sad imaš ovako vijenu. Veli Mimi, di da nađem vode, pa tu je. Još će doći ovaj iz Dumovca, pa će uhapsit Mimi da terorizira psa. Pojeli jesmo, popili jesmo i idemo dalje. Kiki, sve pod kontrolom. Sve pod kontrolom, pun gas, kapitane. Jurimo! Koliko ide ovo? 46 milja! Znači, ovo smo mi, jel? Ovo je Kornat, tako ovo više nije. Da, Ja ne mogu baš. to je, otok se zove Katina. Evo ih, dva ribara. Ribar Lidija, ribar Marin Junior.
Mislim da nam Stavi je si očale duša i idemo si... preveliki kruh. Moraš ga malo smoći dušu kruh. Ne, ali namoći. Ma da, Trebalo je malo sira ostaviti pa malo kruha, znaš, pa to... onaj sir, da. Čekaj, daj da vam ja napravim ovo. Ne valja to tako. Ne valja to tako, sad ću to A mikiš. imaš, Kaj ima? Pa mora ima. da. Pecaroši, gledaj. Nećeju jebote. Odu one. Šta je materno? Su neke pametne ribice. To je vodu ribe jebote. Nisi jedna više bedaste. Natežeš plovak više previše. Dobro, Pusti ga da pliva. a vidiš da je ribe otišla. Dobro, Kiki, jebem mu mater. Jebe mu bater, Lidija. Kiki. I plus to na pol metra držiš to, daj stavi barem na metar i pol, jebate, malo dublje, jebate. Dobro, Kiki, mislim... Te ribe otišle. A to ne znam, to su neke protudržavne ribe, one na dan državnosti ili koji danas, jel? Da, danas ne rade. Danas ne rade ribe. Gdje je plovak, evo ga. Samo ja mislim da to možda je malo prevelika jer... Problem neke ribe pobegnu od tog kruha. Hođeš, evo. Tu drži, za ovo, za špagu. Tu, tu. Evo, Marko lovi. Mark lovi. Bravo, Mimi, bravo! Bravo! Tam si je iz rupe izvadio. Da, da. Pa ljubavi moja. Jako sam vrijedan. Ajde, Jako daj sam meni vrijedan. malo krpe da ja tu popravim iznutra. Sad idemo prema Telaščici. Kupanje je gotovo za danas. Pojačava se pila. Daj to Marin vozi. A Marin vozi mali. Bravo Marin. Mi čuvamo. O, šajni dole. To je bila Telaščica. Vidiš kak ide Telaščica ta. Mi smo tu, vidiš koliko je ona duboka. Ovo sve, ne. Da. Dugi otok. To je dugi otok, Ovo je sad ovo dugi. je ovo, da. Da. A Kornat je ovo. A mi smo sad tu prolazimo, evo, između dugog otoka i... I Kornat. Ovo je Kornat. Mišu, dolazim u pomoć, Mišu! Jel ide? Ja dolazim sa GoPro, Mišu, u pomoć. Jel ide, Mišu? Evo je. Kaj tak špricalo tu? Je. Pa mene nije. Ovo ima unutarnji motor. Ovo je brži, evo. Da vidimo ko je brži. Tamo je Black Pearl, tamo spavamo. Evo, danas smo napravili ukupno 52 milje. To je cijeli krug oko Kornata. To se navozili, Bobe. Mišu? Gotov prvi dan godišnjeg. Ili drugi. Bobe smo se izmučili, 9 sati na brodu. 90 km šta krpe šta konca, ali bilo je lijepo. Vidjeli smo cijele Kornate, cijeli smo krug napravili oko Kornata, bilo je baš dobro. Kjede? Je. Idemo sad u sobičak naš nesretni. Evo ga dan drugi ili treći, ne znam više. Uglavnom dan poslije Kornata.
I idemo tamo, na Murter. Na godišnjem, moja Mici radi na godišnjem. Mici, jel ide, Mici? Jel ga možeš uloviti? A? Mark, Mici radi na godišnjem. nemoj mi pati u strati. Smršavi će leti, a trčiš i za tobom. Dobro. Ali idemo tu mlađariju. Ne. Da ne bi bacil to sad tu. Jel piskio, Mark? Jesi piskio? Sve odmah, di se pere od tablice, sve odmah. Bravo, bišu moj. Evo nas tu gore, malo u brdima. Idemo gledat farmu magaraca. Ja volim magarce. Eno ih, eno magarci. Niti srednje van. Evo magarci, Mimi. Evo ih, pa gledaj ih, kaj nisu preslatki. Gdje ste lepote? Micek, jer nisu slatki, Micek. A? Mrkve smo trebali uzeti. I jako su slatki. Gdje će dječko mali? Dobar mago moj. Dobar mago moj. Sad će on vidi. Evo ga, seks. Radi to, Meno. Pa di bi ovo djeca bio? Mama! Napadaju, Mišu! On je spasi! Pišelinca ima. Jesi vidjela koliki pišalinac? Mimi, ne sviđa ti se, a? Ne čini se da su u nekim uvjetima, Bog zna kakvim ovi magarci. I nema nikog živog tu, da nam nešto kaže ili da mi kupimo neki kruh ili nešto i damo im. Ne znam zašto tako. Koleba Vinko, opet! Stigla klopa. Stigla klopa. Tu sam krompirići ovi. Čekajte. Ovo je prase, ovo je skradijski rižot. Evo su krompirići. I tamo su sve rižote. A, je bi krompira. O, super. Pa rekli smo Kiki malo krompirića. Super dobro. Evo, pojeli od Vinka. Ali nije to gotovo. Imamo i plan još za danas. Ovo iza mene je Sokolarski centar i tu smo htjeli ići gledati sokole, ali izgleda da ne radi danas. Halo, Jesam dobio Sokolarski centar, molim vas. jeste izvolite? Jel danas radite? Nažalost ne. A, ste. Ne vidim gdje ste subotom i nedjeljom. Znači radite subotom i nedjeljom? Da, za individualne goste. Ok, hvala lijepo. Molim, ženja. Pa mogu sjediti smo pred vratima jebate, evo bude otvorili. Ti isto ne znaš razgovarati. Pa zašto mi daješ telefon onda u ruku? Zoveš me da ja nazovem. Gdje radi duša? Subotom i nedjeljom radi. Možemo kad idemo u subotu doma pa shvatiti ovdje.